Part 2 uthi lo sisi athi uma ufuna ukwazi ngizokwenza ukuthi wazi, ngizokwenza futhi ubone ukuze uma usithatha isinqumo sokuthi uyenze lento engiyenzayo kodwa ngiyakuwonisha ukuthi angifuni ngawe, ngiyakuthanda ngikukhonzile usufana nosisi wami omncane mina, angifuni ukuthi uzithole ungena kulento ngani ngoba akuphumeki moso ungenile. Ihambisana nezidakamizwa ezinzima nazo ekungaphumeki uma sowungenile kuzona. Kodwa ngifuna ukuthi uyibone rather than ukuthi ngikuxoxele ukuthi ngiyenza kanjani imali. Uthi hayi-ke amtshele ukuthi ngosuku olukuthi esho ilokhu njani i-Saturday evening, ngosuku olukuthi uJohn uzofika la. Ngosuku azofika ngalo uJohn, wena vele unesikhiye sala endlini yami. Ngifuna ukuthi uma ngabe usumbonile senyukile ukhuphuke wena uze la endlini after an hour. Ngizokukhombisa ukuthi imali senza kanjani. Kodwa into ozoyenza uzothi mawufika la endlini wena uzofike uvule umnyango, mawufika ngekaza kubone uthi hayibo ngekaza ngibone. Usho kanjani ukuthi ngekaza ngibone? Uthi mawufika la endlini ngekaza kubone, uzobe khona la kodwa ngekaza kubone. Mawufika la endlini uzofike uvule umnyango, ungene ebathroom, uhlale khona nje uthula unganyakazi, bose uyabuka ke ngembobo yebathroom yonke into ezobe yenzeka. Uthi ke umbhede wakhe boqondene vele nomnyango webathroom. Uthi bose uyabuka ke yonke into ezobe yenzeka, bose uyadecide ukuthi uyafuna yini ukuyenza lento noma cha. Uthi hayi nangempela uma ngiyibona le ndoda ikhuphuka ngikala isikhathi ngilibone awaliphele ngikhuphuke ngihambe ngendlini. Mangifika endlini yakhe kukhiwe eminyango vele nginawo khiye ngivule ngingena. Uthi mangingena lo sisulele empedeni unqunu uyedwa, angisamboni lo bhuti bekade khuphuka nalela bhokisi lakhe. Ngiyalibona lela bhokisi lilapha ya phezwe couch but yena lo bhuti angimboni ukuthi ukuphi. And uthi lo sisilo uyayobayobeka njengomuntu owenza ucansi. Kodwa mina ngibona ukuthi ulenza nobani. Angimboni umuntu alele naye. Uthi ayenzeke lento ngihlele ebathroom ngiyalunguza ngiyabuka iyobayobe ukuthi khambe imisindo yakhe igcine ishintsha. Kungabi saba manje imisindo yomuntu olithokozelayo lolcansi lenziwayo. Ishintshe imisindo yakhe igcine kube imisindo yomuntu osekhala osezwa ubuhlungu. Uthi uthe ngibona ngangimona lo sisi ebleeda. Uthi hey ngaphuma ngabaleka angibange ngisafuna ukuqhubeka nokubona ukuthi kwenzakalani kahle. Kodwa lo muntu ngiyambona ukuthi ubusy, khona into ibusy naye. Angiyiboni ukuthi yini. Lo John wakhona ngimbonile khupho kodwa mangifika mina eflatini ebengasekho. Uthi ngidide lento uthi that night angizange ngilale and I was so worried ukuthi kwenzakaleni ke. Uthi the following morning ngivuke ngihambe ngiyomnokhela mangifika ke usalele Nkosi yami ulele flat and that particular day uthi wayelele ekhombisa ukukhathala and ngazi ukuthi umuntu oneyinhlungu. Uthi amnikeze imali uthi cela hamba mile ekhemist amthengela ama grandpa. Uthi ambuza ukuthi ufikile yini la izolo, athi ngifikile. Athi angikubonanga. Uthi hayi bonke kungibone bokade ubusy. Kodwa into engididile ukuthi ububusy nento engingayiboni. Bekwenzakalani? Uthathi yona indlela engisebenza ngayo leyo. Uyabona njengoba kade ungayiboni into ebekade yenzeka. Lo bhuti lo uJohn lo hleze efika la nebhokisi njalo makushona ilanga. Beka client yami and wangiyekisa ukuthi ngilale nanombani. Wangiyekisa ukudayisa, wangiyekisa and maye ngiyekisa ebenginikeza i-monthly allowance ka 150k. Ngalutheka ngoba ngibona imali 150k monthly and nini nje esithubeni uyanginikeza noma yini engiyifunayo. Nini uyangithengela ama iPhone engiyifunayo, nini uyangithengela ama weave engiwafunayo. Anyhow, unemali lo muntu njengoba ngibona. Uma ungehla uyobona imoto ahamba ngayo you will be shocked. I didn't know ukuthi ungiheha ngemali nje kanti akafuni ukuthi ngilale naye kuphela. Egcineni kosuku angisalali naye yedwa. Yebo masaqala bengilala naye. Ngalala naye mhlambe amaviki nje ambalwa. Emveni kokuthi ngilale naye amaviki ambalwa washintsha wangi-introduce entweni yakhe ayibiza asithi uJohn Junior. Wangi-introduce kuJohn Junior. Lo John Junior lo inyoka. And lo John Junior njengoba enyoka njengoba umbona lo bhuti every day ekhuphuka la, the only time ungamboni is because usuke engekho. Njengoba efuna ukuthi ngilale naye kuphela ufuna ngilale nale nyoka every day.
or every time meka fikile, as long as efikile la eflatini ngilala nale nyoka yakhe. And uthi lapho wathi mayeqeda ukusho njalo zahlengezela inyembezi emntwini wabantu, wambona usisi wabantu ukuthi hey ufrustrated, ibhlungu lento ayizwayo ngaphakathi, even though engasakwazi ukuphuma kuyona kodwa ibhlungu. Uthi njengoba ngikhuluma nawe nje, mina ngisena life, nginemali yonke, ungiphi imali ungithengela izinto ezifense ezi-expensive. At some point wangoferesha ngisho ukungithengela imoto, ngayinqaba imoto yakhe ngoba I was like ngizoyenzani ngoba ngiyabona ukuthi lento le ingishonisa esiweni, kahle kahle ngiyethuneni la engiyakhona. Ngoba zonke izinsuku noma kunini mefuna nje kufanele ngihleze ngiavailable mina ukuthi ayilethe lento izongilala, and lento le ayingilali kuphela, ngihlale ngibleede non-stop ngingazi ukuthi kwenzakalani. Kusho ukuthi njengoba ingilala nje lento ayigcini ngokungilala, iyangidla somehow. Angazi ukuthi koba nini la kuhamba khambe kufike khona ukuthi akasangifuni sekafuna omunye and then kuphele ngami, ngoba ayikho mnandi impilo engiyiphilayo. Akekho udokotela engingamhambi mina o-expensive, ngihanjiswa uyena ngezimali zakhe, angithinti ngisho nale anginikeza yona imali. Odokotela babona ukuthi ngidliwa yini, kodwa nje sinye sami isihleze sibhlungu, sithula nje for a while. And ngiyaqaphela ukuthi ukuthula kwaso sithula makuzofika lo John Junior kuphela, emveni kwaloko nje ngihleze ngiphethe yisinye. Ukuhamba nje ubusuku ngibona ntambama mangiyiphuma ngiyozigruvela, ngisuke ngiyodidisa ingqondo just ukuthi ngifike ngiphuze, ngibona abantu, ngithi ukukhohlwa nje kancane yona yonke lento eyenzakala empilweni yami, because ngiyalifisa ngisho usizo kodwa ngiyasaba ukuthi ngizophuma ngibheke ngalaphi, ngoba akafuni ngiye anywhere. Washo kumina wangitshela nje emakhaleni ukuthi mangabe ngihamba ngithi ngiyofuna usizo ngiyofa. Lento le njengoba engilalisa nalento le isiyimi sikimi sinamathele kimi, isiyinto nje ifana ne-DNA yami somehow, ngoba ngisho ngayaphi ngiyekephi ngithi ngiyozama ukuyikhipha kumina iyongilandela, ngisho ngabaleka iyongilandela iyongithola la engikhona. Yiloko akusho kumina. And futhi mhlambe ngicabanga ukuthi uqinisile ngoba ngiyabona ukuthi inkulu into anayo, ngoba ayikho into angenayo. Imoto ahamba ngazo ungaya kwakhe ngathi kusezulwini elincane, everything is white in the bedroom. Ifurniture anayo, impahla zokugqoka nazo njengoba umbona nje ufaka amasudu abizayo, amasudu oguso, amasudu amani, lo muntu ugqoka izinto ezi-expensive, okusho ukuthi iyona ndlela le akhuphula ngawo umnotho wakhe. Ngiyacabanga ngoba uma ngisho ngamcela imali manje uyakunika, hleze phethe imali, hleze kugcwele imali emaphaketheni akhe, kodwa mombuza ukuthi amabhizinisi awenzayo, amabhizinisi imali angeke akutshele, kodwa nje hleze nemali, akashodi ngamali. So nje mina njengoba ngikutshelile ukuthi wena mawufuna ukungena ngingakufaka, kodwa makube ukuthi uneshow yayazi into ofuna ukuyenza, uthi ngalalela amalwandle ngayizwa lento ayishoyo ngathi hayi kunokwenzeka ukuthi kwaba ibhadi lakhe nje ukuthi waqondana nomuntu onenyoka. What if mina ngizozidayisela nje, ngingadayisela abantu abanenyoka, ngidayisele nje abantu nje abanomali? I just want to line because ngixakekile, ngihluphekile, ngiyafuna ukungena. Uthi hayi ke wangichazela, uthi ngathi ngahlala phansi kunaye, sengiyamresearcha ke manje, ngahlala phansi kunaye, sengifuna ukunderstand ukuthi ke eyiphi indlela esafe ayokuyenza lento. Uthi wangichazela ukuthi there are ways zokuyenza ibe safe kanjani, zikhona indawo la ekungena khona umuntu angenazothenga shiya imali. Uthi wachaza zonke indlela zokuyenza lento. Uthi ngabuka ngabona ukuthi hayi akuyona into engizoyenza every day, must just ilokhu njana nje unyaka oyi1 lo ngibe right pick up, and then mhlambe next year ngisave imali, next day ngizobe sengiright vele lokhu nje ne-duty. ngizela ukuzofunda, ngizelanga ukuzosebenza abafana ngizobasebenza nje for a while ukuthi ngithole imali, ngibhoosteke, ngisave enough, and then bese ngiyaphuma kuyona. Uthi the night ayezohamba ayomintroduce to somebody owayezomthatha amfake la kukhona amanye amantombazane la ayeclaima khona ukuthi khona kusafer, ngoba khona bagadileyo basebenzele endlini kwathini uclient lifika kubona. Uthi that particular night avele ngafonelwa nje ekhaya, kwathiwa nje ubhuti uhlabekile, phuthuma buye ekhaya, ubhuti wakho uhlabekile, phuthuma uze ekhaya, kade khala ngawufuna ukukubona. Uthi kwaba ukusinda wami ukuthi ngingene kule yanto, and ngathi mangifika ngibona ubhuti ehlabekile ngendlela ehlabeke ngayo, futhi uwavele uthi washona. Ngathi ngifika mina on a Friday afternoon, ubhuti the following morning, Saturday morning, wavele washona ubhuti wami, and amazwi awashiya kimi ubhuti wakhulumile ila engabona khona ukuthi uyabona uma ngingaphindela ngithi ngiyozama lento ebade ngisengithi ngiyayizama nalo asisi
kuyoba isiqalekiso sami sokuqala sokugcina ngobhuti ungidonse ngendlebe ukuthi mina I'm the beacon of hope of the family njengoba kuyimina kuphela engisetheshara ngize ngenza nanoma yini ukuthi ngiphuma naso lezaziqhu engazingenela ukuyoziphuma and nginganaki enye nenye yenzeke emaceleni kwami. Uthi ukubuya kwami mangibuye eflatini ngenhlanhla uthi isikhathi sakho kwangabo March April kanti ngenhlanhla ngangi-applyele no-FSAS mangifike lokhunjeni duty March April uthi the following week wavele kwaphuma ilist ka NFSAS mayiphuma ilist ka NFSAS ngutholile ngavele ngasho phakathi nami ngayofuna irest ngaphakathi. Ngakhona ke lami ukuthi the following semester sengiyofuna irest ngaphakathi ngizoyithola indawo yokuhlala ngaphakathi. Uthi kwaba ukuphunyuka kwami uthi nje kodwa nje hey ngiyakubonga ukugula kabhuti kodwa kusho ukuthi kwakuyidlozi lami ngoba ngasinda emlonyeni wengena. I was so ready ukungena ngoba ngangibona ukuthi imali izimosle even though into engayibona mehlami ayingakhulakala umuntu ngimbone yobekelala lento engayiboni mina ngase ngizitshelile ukuthi mina angizukuvuma ukulala lento engayiboni angazi ngangithembeni kodwa nje kusho ukuthi kwaku-stupid bobungane nokuthi ngangi-desperate at the same time kodwa ekugcineni kosuku umalwandle ngicela uzixwayise izingane uthi sengaqeda ngaphasa ngiyasebenza ngi-right empilweni nekhaya ngalivusa yonke into ku-right uthi uzixwayise emalwandle lezi zingane ezifunda ematheshari ukuthi noma ngabe umuntu ngambona ephila impiloni akuthembise ini ukuthi yini safe futhi there is nothing that has ever been safe about ukudayisa ngawe ngisho so desperate kangakanani ungakulinge and uthi yazini malwandle okuwese ukuthi I was not the only one ayezomrecruiter lo sisi lo okusho ukuthi njengoba lo bhuti lo ayethe ufuna hlala hleze endlini angahambi wathini omunye womsebenzi wakhe lo sisi kwakuthi a recruit ingenze isikole. That is why kwakuthi noma esenemali engakaya angaphumi lapha awuthola iapartment emfanele nemali yakhe ayenayo wayeqhubeka nokuhlala la kugcwele khona ingenze isikole because kahle lo asisi waye busy nje engiheha ethi akafuni ngenze lento akafuni ngenze lento kwakwezinye kwakwama selling tactics kwakhe ukuthi enze ngazi ukuthi lento ayenzayo abanye abantu akafuni bangene yona kanti vele kahle useqashiwe yilo bhuti lo uhambe recruiter zonke lezi zingane ezithanda izinto ezifunda la ematheshari ngoba uthi mina ukubuya kwami emakhaya kade sengiyongcwaba ubhuti ngabuya abanye ababa omakhelwane bamababili abathathu sebengenile kulento and one of them till this day wanyamalala akazi ukuthi washonaphi. Nobody knows ukuthi waphelelaphi kodwa ngezwe ukuthi wafa kwayilo asisi kulomsebenzi kusho ukuthi ngebhadi lakhe ke bamntshontsha bahamba naye baya wherever labayo kodwa nje till this day akazatholakala ifamily yakhe seyamfuna yaze yakhathala akazatholakala. So qaphela ke be careful of who you mix yourself up with mawufika kulezi kumadolobheni amakhulu especially mawufika uphuma emakhaya ungayazi impilo yasedolobheni ungayi-understand ukuthi kuphilwa impiloni ungazifaki entweni ngoba uyibone ngazi ukuthi iyacwebezela akuyona yonke into ecwebezelayo eyigolide. Ezinye izinto ziyashayina zacwebezela zinhle zibukeka sagolide ziyaheha kodwa kulona igolide kanti futhi noma ngabe kuyilona igolide akulona lonke igolide elifanele wena akulona lakho lelo. Usho njalo kusisa amagama akhe lawa ashilo ukuthi not everything that shines is gold and even if it shines and it looks nice to have but it's not yours. Qaphela ke mntanami wena oyofunda etertiary this year osanda kuqala njengoba ku March nje be careful. You are there for one reason and one reason only. So keep sending me your stories. I am waiting for them. I will deliver. Serve as they are. Keep the love growing. Keep the comment section busy. And please do not forget ukuthi ungawa skip ama adverts enza ukuthi YouTube abone ukuthi i-channel iyawenza umsebenzi kufanele iwenze. Let me love you and leave you. See you on the next story time.